kanongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu mudukurikiye bahaye ikaze n'amakuru yo kuri uyu wa kabiri ni tariki 2 Kamena muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 tuyinjiyemo rero kuri aya masaha. Aya makuru muraza kunyemerera mbabwire yuko turaza kwita ku ngingo z'ingenzi mu kanya naje tuzibabwire, ariko nkuko mubimenyere nitwa Mukada ndi muri studio za Ibendera TV kuri mikrofone ya mbere, ariko ntago ndaza kuba ndi ngenyene muri aya makuru. Turi kumwe n'abagenzi bacu batandukanye, mugenzi wanjye umwe nawe turi kumwe. Mwese mbahaye ikaze, ngira ngo mwatangira mutwibwira. Murakoze, amazina ni Emi Oji. Turi kumwe na mugenzi wacu wundi nawe ndagira ngo nawe asuhuza abakunzi ba Ibendera TV. Murakoze, ni Elchi Janvier. Yes, aba rero andi bagenzi bacu tugiye kujya dufatanya kubagezaho amakuru mu bihe bitandukanye biri imbere. Zereko bwo muzagenda mugubwa neza muri aya makuru n'ubundi tuamenyereye kubagezaho hano ku Ibendera TV. Tudatinze rero ni munyemerere twerekeze mu ngingo z'ingenzi. Amakuru yacu yo kuri aya masaha agiye kwitsa no kwibandaho. Turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turerekeza mu Minembwe mu gace ka Murenge. Mbabwire ko ngiye kugabwa ibitero bikomeye cyane n'ibisasu byibahisiye ibice bitandukanye bituwe n'abaturage batandukanye. Turaza kunyarukira muri Beni. Umusirikare wa UPDF igisirikare cya Uganda arashinja igisirikare cya leta ya Congo FARDC ubwicanyi bukorerwa abaturage. Tukiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi guverinoma iramagana igitero cy'abarwanyi ba ADF Bene. Aha muri Beni abandi bantu batakaje ubuzima, turarebera hamwe imibare yabo. Kinshasa habayeho ugutwika gukomeye cyane, umuriro ukomeye ahangaha wakoze ibi ikomeye cyane. Bara amakuru kandi Emi dufitiye amakuru nawe ari buze kutugezaho atandukanye hirya no hino mu bice bya Afurika. Urakoze cyane umukada, turakomeza tubabwira muri Uganda abantu banduye Ebola bageze kuri 15. Tunakomeze muri Mozambique ho tubabwira ko Mozambique yemeje ko izatanga amafaranga yo gufasha ingabo z'u Rwanda mu butumwa bw'i Cabo Delgado. Murakoze. Yes, ayo namakuru yo muri Afrika. Turi kumwe na mugenzi wacu Janvier kandi nawe haraza kutugezaho amakuru atandukanye. Janvier, waduteguriye ibiki? Murakoze cyane. Makuru hanze y'igihugu ngiye kubabwira ko Perezida Suluhu Hassan wa Tanzania yasuye mugenzi we Putin mu kuganira ingingo zirimo imibereho y'abaturage. Kandi turaza kubabwira ko muri Kenya abantu babiri bishwe barashwe mu myigaragambyo yo kurwanya ishingwa ry'ikigo cyo kuvura indwara ya Ebola. Alright, ngibyo rero ibyo tugiye kubakiraho amakuru yacu yo muri aka kanya ku Ibendera TV. Udukurikiye uherereye hehe mwese nabahaye ikaze aho muherereye, tubahaye ikaze mu makuru agezweho kuri aya masaha. Niba rero wamaze kugera hano nyemerera unkorere like ndetse munakire bagenzi bacu tugiye kujya dufatanya mu makuru tubagezaho hano ku Ibendera TV. Niba rero wahageze uraza kuduha igitekerezo, twandikire utubwire niba dukurikiye neza, amajwi yari neza cyane. Like ni ingenzi, subscribe kuri wa mushyashya nabyo nubikora uraza kuba ugize neza. Ntabwo turi butinde rero nimunyemerere ibintu tubigenze gutya, hanyuma mu kanya gato cyane ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo aburambuye. Mwese ikaze. Alright, nanone nongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi bacu rero mudukurikiye. Twinjiye mu makuru ku buryo burambuye ni ku Ibendera TV. N'amakuru yo kuri uyu wa kabiri. Nongere mbibibutse ko turi tariki 2 z'uku kwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka. Mwese rero mwigire hino tubagezeho
makuru agezweho kuri aya masaha. Amakuru yacu mu nyemerere tuhere muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aturutse inkuru itari nziza iturutse imurenge. Amakuru aturuka mu misozi y'imurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko ihuriro rigizwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC ku bufatanye n'ingabo z'u Burundi, abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'abarwanyi baturuka mu mutwe wa FDLR bagabye ibitero bifashishije bisasu, bakari ibitero byagabwe mu duce dutuwe n'abanyamurenge, byangije rero ibintu byinshi ndetse byica amatungo y'abaturage menshi. Nkuko amakuru yize waturuka muri aka karere bigaragaza, ibi bisasu ngo byarashwe hifashishijwe indege zitagira abapilote zizwi nko mu bwoko bwa drone mu masaha y'ijoro, nyuma y'iminsi itatu yari ishize hagaragara ituze ugereranije n'ibihe byari bishize. Agace ka Gakenke gaherereye mu birometero bike uvuye mu mujyi wa Minembwe ni kamwe mu duce twibasiwe cyane n'ibi bisasu. Amakuru yemeza ko nibura inka 28 z'abanyamurenge zahiciwe n'ibi bisasu byaguye muri aka gace. Abaturage baravuga ko aya matungo yari umutungo w'imiryango itandukanye, bityo urupfu rw'ayo matungo rukaba rwabasigiye igihombo gikomeye, cyane cyane ko ubworozi bw'inka ari bwo shingiro y'ubukungu n'imibereho y'abaturage abatuye ahangaha. Amakuru akomeza avuga ko Gakenke atariho honyine ibi bisasu byaguye, hakaba hari n'andi makuru yemeza ko ibisasu byanageze no mu tundi duce dutandukanye twa Minembwe, nubwo kugeza ubu ngubu hataramenyekana imibare nyakuri y'ibyangiritse muri buri gace. Dukomeje n'aya makuru rero, ni munyemerere nanone twongere duhe mikrofone mugenzi wacu yitwa Emi reka atwerekeze mu nkuru igaruka kuri Mozambique n'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko ingabo z'u Rwanda RDF. Urakoze umukada kunyakira. Dukomeza kuri no nkuru irivugwa muri Mozambique, aho twabamenyesheje ko Mozambique yemeje ko izatanga amafaranga yo gufasha ingabo z'u Rwanda mu butumwa bw'i Cabo Delgado. Guverinoma ya Mozambique yemeje ko izatanga inkunga ikeneye yo gufasha ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro mu ntara ya Cabo Delgado. Ibi bibaye mu gihe umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wakomeje gushyira amananiza mu bijyanye n'inkunga ya miliyoni 20 z'amayero wahaga RDF muri ubutumwa. Ibi byatumye u Rwanda rugirana ibiganiro na Mozambique birangira iki gihugu cyemeye kwishyura ikiguzi cy'ubutumwa RDF Cabo Delgado kugira ngo bukomeze. Mbere yuko haba ibi biganiro, u Rwanda rwari rwatangaje ko mu gihe hataboneka inkunga yo gukomeza ubu butumwa bw'ingabo zarwo rwiteguye kuzikura muri Mozambique. Mozambique isa n'iyari yacecetse ko yaje kwemeza ko izajya itanga inkunga yose ikeneye yo gufasha ingabo z'u Rwanda gukomeza ubutumwa zirimo n'iki gihugu. Umuvugizi wa guverinoma ya Mozambique Inocencio Impisa yagaragaje ko iyi nkunga igiye gutangwa kuko ingabo z'u Rwanda ziri muri iki gihugu zifatiye akamaro ndetse zibafasha kubona umwanya wo gukomeza kwitoza. Aho yagize ati, ntabwo nzi igiciro cyangwa igihe bazamara inaha, ariko amasezerano azanozwa neza mu gihe kizaza. Gusa kugira izi ngabo bifasha igihugu gukomeza kwiyubaka no kubaka ubushobozi. Yakomeje avuga ko ibi biduha umwanya wo gushyira ku murongo ingabo zacu binyuze mu kuzongerera ubushobozi, ibikoresho, ikoranabuhanga mu gihe kandi tugakomeza kubona umusaruro w'ubufasha bwa gishuti bwo kurinda umutekano mu karere. U Rwanda rumaze imyaka 5 rwohereje ingabo z'abapolisi muri Mozambique ku butumwa bw'icyo gihugu guhera mu ntangiriro za Nyakanga 2021, ndetse habarirwayo abasirikari n'abapolisi barenga 6300. Ubu butumwa bugamije gufasha Mozambique guhashya imitwe y'iterabwoba n'inyeshyamba mu ntara ya Cabo Delgado. Kuva ubu butumwa bwatangiye bumaze gutanga umusaruro ukomeye kuko ibyihebe byari byarigaruriye iyi ntara byahashijwe ku kigero gikomeye. Mu bice bigenzurwa n'u Rwanda abaturage bongera gusubira mu byabo. Reka dukomeze twakira mugenzi wacu
Yes, dukomeze twakira mugenzi wacu Janvier nawe, ariko mbere yo kugaruka kuri Janvier n'ubunyemerere tubanze twerekeze Beni, tubanze tubabwire yuko kugeza ubu tuvugana Beni ibintu byongeye guhinduka ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umusirikare wa Uganda UPDF arashinja igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ubwicanyi bukorerwa abaturage mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu gace ka Beni. Hakomeje kuvugwa ibitero bikomeye byateje impaka ku rwego mpuzamahanga nyuma y'uko agaragaye video bivuga ko yafashwe n'umusirikare w'ingabo za Uganda UPDF ari mu bikorwa bihuriweho na FARDC. Muri iyo video yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga, uyu musirikare wa UPDF yumvikana avuga ko inshingano z'igisirikare ari ukurinda abaturage, agaragaza ko yahuye n'ishusho yamubabaje cyane ubwo yabonaga umusirikare uvuga ko ari uwa FARDC arimo kwica umuturage mu buryo bw'iyicarubozo, harimo no kumukorera ibikorwa by'ubugome birimo kumukomeretsa bikomeye cyane. Uyu musirikare agaragaza ko ibyo yabonye binyuranye n'inshingano z'igisirikare, cyane cyane izirimo kurinda abaturage aho kubica. Aya magambo yakuruye impaka nyinshi, cyane cyane mu gihe akarere ka Beni kamaze igihe kagaragaramo ibikorwa by'urugomo n'ibitero byitwaje intwaro bikorwa n'imitwe itandukanye muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mashusho agaragara muri iyo video rero humvikana ijwi ry'uwo musirikare wa UPDF avuga ko igikorwa yabonye ari cy'ubugome gikomeye, aho ashinja uruhande rwa FARDC kuba rufite abasirikare bashobora kugira uruhare mu bikorwa byo kwica abaturage. Gusa kugeza ubu nta rwego na rumwe ruragira icyo ruvuga kuri ibi birego. Aya makuru aje mu gihe akarere ka Beni kamaze imyaka myinshi kagaragaramo intambara n'umutekano muke, aho imitwe twaje intwaro n'ibikorwa bya gisirikare bihuriweho na FARDC n'ingabo z'amahanga bikunze gutera impaka ku bijyanye no kurengera abaturage b'abasivile. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV rero mudukurikiye, munyemerere nongere mbibutse ko turi makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Nitwa Umukada, ndi kumwe na bagenzi banjye Mina Janvier, ni bamaze kugera hano. Nyemerere unkorere like, uraza kuba ugize neza cyane niba ari bwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV, kandi uze kunkorera subscribe, uraza kuba ugize neza cyane. Hanyuma mugenzi wacu Janvier rero atwerekeje muri Tanzania. Madame Samia Suluhu Hassan, perezida w'iki gihugu, agiriye uruzinduko rukomeye cyane imahanga. Janvier, mama Samia Suluhu Hassan ngo iyerekeje he, byifashe gute? Murakoze cyane, nibyo Umukada. Reka dukomereze maturanyi. Perezida Suluhu Hassan wa Tanzania yatangaje ko yakomereje urugendo rwe cyangwa uruzinduko rwe mu Burusiya ku butumire bwa mugenzi we Vladimir Putin, mu ruzinduko rwo gukomeza ubufatanye mu nzego zireba ubuzima bw'abaturage nk'uko yabivuze. Samia yavuze ko habaye perezida wa kabiri wa Tanzania ugiye gusura Uburusiya nyuma ya mwarimu Julius Nyerere wagendera icyo gihugu mu 1939. Mu Burusiya, Samia yavuze ko kandi azaganira na mugenzi we Putin, kandi azitabira inama z'ubucuruzi n'ishoramari, kandi azamamaza amahirwe azaboneka muri Tanzania no gufungurira ubucuruzi bwa Tanzania ku isoko ry'Uburusiya. Aha kandi Tanzania ivuga ko nta perezida uri ku butegetsi mu Burusiya urasura Tanzania kugeza ubu, ariko ibihugu byombi bifitanye umubano kuva mu 1931 na ambasade z'ibihugu mu mirwa zombi. Amakuru kandi reka tuyakomereze kuri iyi ngingo, aho mu rugendo rwe ibiro bya perezida wa Tanzania bivuga ko hazasinywa amasezerano y'ubufatanye bw'ibihugu byombi muri siyanse, uburezi, ikoranabuhanga, itumanaho. Samia kandi hazitabira Tanzania Russian Investment Forum, izahuriza hamwe abashoramari b'ibigo guteza imbere ishoramari mu bihugu byombi.
ubucuruzi hagati ya Tanzania n'Uburusiya bugeze ku rugero rwa miliyoni 307 z'amadolari y'Amerika ku mwaka nk'uko ibiro bye bibitangaza. Aha kandi Uburusiya bumaze igihe burushaho kwegereza ibihugu bya Afurika cyane cyane kuva mu butegetsi bwa Donald Trump wa Amerika bwagaragaje kugabanya umubano n'inkunga bwahaga igihugu cya Afurika. Uburusiya bufite ijambo n'ingufu mu bihugu bimwe byo mu burengerazuba bwa Afurika kandi bugaragaza ubushake bwo kwagura imikoranire n'ibice bya Afurika. Alright, aragira ati rero Tanzania ikomeje kwagura bikorwa byayo n'ibihugu mpuzamahanga n'urugendo cyangwa se n'uruzinduko Samia Suluhu Hassan yagiriye mu Burusiya akaba agomba kubonana na mugenzi we Vladimir Putin, perezida w'iki gihugu. Dukomeje n'aya makuru nshuti bakunzi bacu, ni munyemerere tuyerekeze Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku murwa mukuru w'iki gihugu. Abantu batazwi batwitse restaurant bavuga ko ari ya Kabila n'igikorwa cy'ubwanduranyi n'ubugizi bwa nabi. Abantu bataramenyekana batwitse restaurant yitwa Akanya, ni restaurant iherereye mu masangano y'imihanda ya Tambaribaye na Marché muri commune Gombe, ni hafi y'umujyi wa Kinshasa. Hagati y'ijoro ryo ku cyumweru rishyira kuwa mbere mu gitondo ku itariki ya mbere Kamena muri uyu mwaka, nkuko byatangajwe n'umuzamu wo mu nyubako bituranye ngo ibyabaye mu masaa 8 n'igice z'igitondo. Uyu akaba agira ati abo bantu bibyigomeke bitwaje imbunda ndetse n'ijerekani ya essence batwika restaurant ya Kanya, bitwaje ko ari ya Joseph Kabila Kabange. Mbibutse Joseph Kabila Kabange yigeze kuyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inkongi y'umuriro yibasiye igice cy'inyubako yangiza ibintu byinshi, intebe nyinshi, ibinyobwa, ibikoresho bitandukanye byakongowe n'umuriro wa atwitswe ahangaha. Nyamara ariko igikoni ntabwo cyagezemo umuriro, bityo bigabanya urugero rw'igihombo cy'ibyangiritse ahangaha. Restaurant ya Kanya iherereye hasi mu nyubako inakoreramo televiziyo ya Tele 50. Kuri iki cyiciro nta tangazo ryashyizwe ahagaragara ryerekeye mwirondoro w'abakoze cyangwa impamvu nyayo yateye abangaba gukora ibi bikorwa. Bakunzi ba Ibendera TV, turakomeje n'aya makuru. Turacyafitiye amakuru agaruka ku gihugu cya Uganda. Kugeza ubu muri Uganda icyorezo cya Ebola ibyacyo bikomeze gufata indi ntera. Turaza kandi kubajyana mu myigaragambyo ikomeje kubera muri Kenya, ariko kandi nyemerera nongere nkwibutse yuko turi mu makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Je nitwa Umukada, ndi kumwe na bagenzi banjye Emi na Janvier, ni bagenzi banjye tugiye kujya dufatanya kubagezaho amakuru hano ku Ibendera TV. Niba rero wahageze, like yawe twakire abanyamakuru bashyashya ku Ibendera TV, subscribe nawe uri mushyashya nawe bitereka ubundi tuzamukane n'amakuru ku buryo aburambuye turimo kubagezaho kuri aya masaha. Reka rero dukomeje n'aya makuru. Areka dukomeje n'aya makuru twerekeze mu gihugu rero cya Kenya. Muri Kenya imyigaragambyo yemeze gute? Reka mugenzi wacu Janvier twerekeze mu gihugu cya Kenya turebere hamwe uko ibintu byifashe. Nibyo Umukada, imyigaragambyo iraca ibintu muri Kenya, mu gihugu cya Kenya, aho abantu babiri barashwe kuwa mbere mu mujyi wa Nanyuki mu gace ka Laikipia hagati muri Kenya, ubwo bari mu myigaragambyo yo kwamagana umugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo kubaka muri ako gace ikigo cy'ingombaga kuzavurirwamo indwara za Ebola. Amakuru dukesha ikinyamakuru BBC yabonye ivuga ko umwe muri bo yarashwe hafi y'icyo kigo cy'ingabo zirwanira mu kirere cya Laikipia, aho iyo myigaragambyo yarimo ibera. Uwo muntu yajyanwe kwa muganga ariko hagera yamaze gushira mu mwuka.
aya makuru kandi akomeza avuga ko undi mumwe yapfuye mbere y'uko abashinzwe umutekano bamugeza kwa muganga. Uko abo bantu bapfuye ntiburanozwa neza. Umuvugizi wa polisi yabwiye ikinyamakuru Reuters ko atazi ayo makuru y'uko hari abapfuye. Kuwa mbere abaturage babarirwa mu magana bagiye mu mihanda yo mu mujyi wa Nanyuki mu myigaragambyo, bafunga imihanda ndetse banatwika amapine. Umuyobozi wo ku rwego rw'ibanze Patrick Wahome yabwiye ikinyamakuru BBC ko umwe mu bapfuye yarashwe ubwo yaravuye mu guhaha aganiwe amaze gufunga iduka rye. BBC kandi ntirabasha kugenzura neza amakuru y'urupfu rw'uwo muntu. Imirambo yabo bombi iri mu buruhukiro bw'ibitaro kandi igaragaza ibikomere by'amasasu, umwe yarashwe mu gituza undi mu gitugu. Uwo mugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo kubaka ikigo kivurirwamo Ebola muri Kenya watumye abaturage benshi bagira impungenge ko iyo ndwara yashoboraga kwamuka ikagera mu gihugu cyabo. Icyo gihugu cyagombaga kugira ibitanda birengaho gato 50 kizakoreshwa n'abaganga b'Abanyamerika kandi cyari kigamije kuvura Abanyamerika bashobora kurwara Ebola mu gihe cy'icyorezo kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Alright, reka dukomeje n'aya makuru twihuta cyane nta gutwara umwanya munini, duhite twerekeza muri iyi nkuru ikomeye cyane. Ni inkuru iturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Butuvugana yemerere mbabwire yuko guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iramagana igitero cya ADF Ibeni. Ni nyuma yuko iki gitero cyahitanye abantu bagera kuri 15. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iravuga yuko yamagana igitero cyagabwe n'ibyihebe bya ADF ni mu mpera z'icyumweru gishize mu karere ka Ngadi ni mu majyaruguru y'umujyi wa Beni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitangaza, iki gitero cyabaye ku itariki 31 Gicurasi uyu mwaka, kikaba cyarahitanye abasivile bagera kuri 15. Umusirikare wagize uruhare mu kurengera abaturage nawe yarishwe, amazu menshi nayo arangirika. Mu itangazo ryasohotse ku munsi w'ejo tariki ya 1 Kamena muri uyu mwaka, guverinoma yatanze impundu ku miryango yihanganishije imiryango yabaguye muri iyo mpanuka, ariko kandi inabashimira uburyo bakomeje kwihanganira ibi byago byabayeho, ariko yikanangiriza ikomeje abakomeje kugaba ibitero ahangaha. Yavuze yuko umuntu wari we wese ukomeje kuba inyuma y'ibi bitero abyanze bikunze ibihano bikomeye bimutegereje kandi agomba kubona isomo rikomeye. Guverinoma kandi yongeye gushimangira ko kurwanya ADF ari igikorwa gikomeje kuba ikintu cy'ingenzi kandi batazigera barambirwa kurwanya izi nyeshyamba za ADF. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ingabo z'igihugu n'abandi bashinzwe umutekano bazakomeza ibikorwa byo gushakisha abagaba igitero icyo ari cyo cyose aha muri iki gihugu bagamije guhungabanya umutekano umudendezo w'abaturage. Abategetsi kandi b'iki gihugu basabye abaturage gutuzana kuba maso, abongera kwemeza ko biyemeje kurwanya iterabwoba no kurengera abaturage. Mu baguye muri iki gitero cyabereye Beni rero harimo n'umucuranzi akaba ari uwitwa Amangese, akaba ari ibintu bibabaje cyane kugeza ubu ngubu. Rero abarwanyi ba ADF bakaba bakomeje guteza ubwoba bukomeye mu baturage nyuma y'uko n'ubundi bakomeje kugaba ibitero bya hato na hato bigamije kwibasira no kwica abaturage b'inzirakarengane. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye, ni munyemerere mbabwire yuko tuvuye muri iyi nkuru twerekeje mu gihugu cya Uganda. Ibijyanye na Ebola byafashe indi ntera yo ku rwego rwo hejuru. Amakuru aturuka
muri Uganda aravuga yuko Ebola ikomeje kuzamura umwuka wundi ni nako kandi byifashe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho naho hakomeje kuvugwa ibya Ebola. Twihuse rero mu gihugu cya Uganda, reka tujyaneyo na mugenzi wacu Emi atubwira uko byifashe muri Ebola. Yego, murakoze cyane. Dukomeza mu makuru ari kuvuga muri Uganda, abantu 15 bamaze kugaragara ko banduye Ebola. Minisitiri y'ubuzima muri Uganda yatangaje ko abanduye Ebola mu bwoko bwa Bundigo bageze kuri 15, barimo 6 babonetse kuri uyu wa 2 Kamena 2026. Iyi minisiteri yasobanuye ku bantu 12 aribo bakivurwa, 2 basezerewe n'ibitaro. Umwe akaba yarishwe n'iki cyorezo. Kugeza kuri uyu wa 2 Kamena, abantu 638 nibo bahuye n'abanduye, kandi ko bari gukurikiranwa hafi kugira ngo harebwe niba harimo abanduye iki cyorezo. Ebola yinjijwe muri Uganda n'umunyekongo waturutse mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yanduza abantu barimo n'abaganga bamwitayeho. Minisitiri y'ubuzima muri RDC yo yemeje ko abo byemejwe ko bamaze kwandura Ebola muri iki gihugu bageze kuri 231 kugeza tariki 31 Gicurasi 2026, barimo 48 bapfuye. Muri RDC Ebola yiganje mu bice byo muri Ituri birimo Mongabwo, Rwampara na Bunia. Hari n'abandi barwanyi bake, barwayi bake bagaragaye mu Kivu, mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Alright, reka rero nizere yuko mukomeje kugenda mugubwa neza mwese mudukurikiye aho muherereye hose. Ni amakuru ku Ibendera TV kuri aya masaha. Reka n'abatangarize yuko amakuru yacu yo kuri aya masaha ari kuri iyi nkuru tuganiyeho ku musozo wayo. Ntabwo rero twava muri studio za Ibendera TV tutabashimiye cyane mwese ababanye natwe. Hari abantu mwakoze like, mwagize neza cyane. Hari abantu mwakoze subscribe, mwakoze cyane. Ndashimira cyane buri muntu wese wagize uruhare muri aya makuru. Nitwa Mukada, ndi kumwe n'abagenzi banje Emi Oji. Emi Oji rero nawe yarabashimiye cyane. Ariko kandi kuri mikoro yindi twari turi kumwe kandi na Janvier. Janvier. Yes. Hanyuma rero abareka atubashimire mwese mwakoze cyane kubana natwe. Mukomeze kugira amahoro n'amahirwe, mugire umugoroba mwiza. Gahunda za Ibendera TV nazo zirakomeza. Bye, ciao ciao.